ngapi ni kwa tena mwene alikite mitamboni ya Adhiani FM usuni tutatuikwa tena mwana ake masani aya nase ni maingi maundo alatutatuitumwania mwana ake ni maingi maundo alatutatuitumwania avamwe nake kwa windi na kwani alienda wapi na kwani nondo utaubika Eva mitamboni by the way okay na mwana by za 11 Eva onde kwenda kwa salamu kwa zano kwa sala wazuo abikete na mwana by the way so ningwenda nge kwa tena mwana agatwatie ni kusila Facebook Adhiani FM hyphen wa 7 na wetu moto watie kusila masima wia kamu tangi tu live na siana si akoma muinda pia ndiko anda tunena ndo mwambe yobinga melo mukulia aya na beiko atanenda nikana siamina kama mundabie nikana wivye nena mabaucha tukwa tene vwa mitamboni ya Adhiani FM. Thank you kwa mautumani onde ala mwende na utuma kina Jacinda Sami kina Grace Linda ati uzuri wewe tina ni ringtone Madam 2020. Yes. Karibu sana mitamboni ya Adhiani FM. Asante. Nakuja kana usuli itina ni ringtone. Divani ngumatabia. Umundu nimeye ngumatengo ya nongo. Ningo matabia kila kiuteti yanguku, kila kiende. Ningo matabia ningo chapa ilale. Stay in the show. Neba Adhiani FM live. Na nienda mwethe ba mwena itu. Na ketabe comment section ukwenda kuweta. Kane kulio yoyote ikala una simu ya kubakubi. Nikitwa numwetha mwikulu ama kulio na uikune wa simu nikana utonye mwako na simu nitukosa na tuisungie kulio yoyote. Umundu topic yo mundu yakanite mwaki. Na yenda basi tamboye nikana beniwo utanamba ulikanzini Oh my Jesus. Kwa masito nito wa Justina Siokao aka Madam 2020 aka Madam Spangwingwi aka Madam Chapa Ilale aka Madam yani nyenita wa Madam 2020 2021 2022 yes. Na yitone na nona ainge medugisa manena kwa zanima alikamini wa mitambo na zatu live Isla page ni ya Justina Siokao 2020 yes ne andu mashe umundi topic yo mundi umangala yani umite sioki by the way andu mayesika nani mutangie na nusio muno twaiwe tu masiokuse ila tu yanduni na nundu ni ba Adhiani yene mutangie Yesu ni mwe Biblia mbia ati Mwathime mundu lotaenda nziani ya utaoni wala athuku no lote kala sikaloni siala mavutha sia yani ni wewe kinuchu you mundi nani na kikamba view I'm very excited kila kanisa so andu kingi matesi kana ni the designer wangua na umundi no kani designite ngua ni Justina Designs Empire ndio tuma tailoring yani nika design nguna wia wa moko ngachape kalala wia wako wa moko ni wakutuma na ndume ya bai lobby imenti ya usi bandu beta wa Azuri Hotel behind Paustol number A13 na 0721 akandika matabia namba ingi so matabia baadaye nundu ndio nene mwezo nzumbu amono ambao tulie karibu sana Madam 2020 mitamboni ya Adhiani FM amen nuni kivu Ndizonywa kiwe kani ngonywa no imeni mwandikiwe ebuku yako ni analyze it aume 21 aume uitwa wa we mwetu aume 21 ni wa Eloisia is who no tobe mondo mbe yes indi twamina kwambilia ko muthikisi au sura tena kama ndanyani kwa omombe ta Madam 2020 na ni muneni unandizima ndoni yangi akona magela kwile aitangaza nizima ndo azimangi akona magi alizokwidha eva emutangaza ni wa floor enayo yakana kwa tondo ni naweta live kwa isla page ni yake ya Justina Siokao 2020 live kwa isla page ni ya Masima wia kama watangi na live kwa isla YouTube ya Adhiani FM kwa gamba isa usubscribe katika channel kitu cha Adhiani enda baonika na wile ni wa subscribe uthanyani kwa umundu na weta netuda tukunikila ne baba umundu me ukita wa akololo ne baba umundu me ukita wa atekwetu akaukwatia ne baba umundu mko kwata wa atekwetu akaukwatia
mabina maingi kweta kuwa maubo manganya kwa jibu kani imagine kibejene ke komedi kibekani let's go Green Lodge mondo alama ndaya bindani yachene mabinda ame komewe kuma binda ama ndumeki wa kunondo akwithia tano baba ina kwianiwa nando melia kwaniwa nondo akwitha namba nene ndisi undo akwitha ama undo aingi malika mundu a minute au malukita kwa madam 2020 eba atwelesia ati niba wale to kwata monega na ukenda nuwetikila na nadero siaku na ni ata wakwika undo niga na widie mwenzako ni wea niwa asuni wama undo alatwida tuinenea modanyani wa umondi ndini wa kilomki cha misingi ya dha ikuisla mitambo ni ya Adhiani FM wina koma sima wia mwenu ito ni Justin Asioka madam 2020 wavinga leja nikala nevingalele nukunena muno na ninyi nineta wadhi wa 2020 wa 2021 trending songs na wadhi wa 2022 nitakuwa kiongozi azanda nitukite madam 2020 relax ngoja hati neno na bai nitukeshe bamba kaza 10 ilizi agwaja tuikala bamba gonene zuo wazozu odele pio nene nodele kabisa mwadi ita mutwano eta wa Rodhi Sila ongela volume ilikisia ini mitambo ya Adhiani FM mutwano nutaiwe mutwano nusubione ndo ombe eta wa Rodhi Sila Wegomboa. Hey YouTube. mutwano nusubione. Hi guys, we are live at Adhiani and as you can see the show is on point. We are talking about marriage and we are talking about marriage matters. Not only marriage matters, bedroom matters. You know, when we are talking about bedroom matters, I see a lot of people talking a lot of trash and I wonder, why are you talking a lot of trash? Saa hii ni masaa ya kufanya hiyo kitu. Hii ni masaa ya kutuangana ama masaa ya sex. If you are married, the appetite we are giving you here, we are only talking to married couples. We are not talking to you who is talking bad. So hii topic ni ya sex na hii ni wapi unanguzangwa unasikia sex, yani unakuwa tayari kutapa ilani, yani unasikia tu oh my god, unasikia nyengezi, yani unasikia yani ui yani wako sema umeshaona kuku vile inakuanga, yani inakuwa ukikata shingo kuku unaona wenye inakuwa ni kama stima imekuchapa, you know. So where do you want to be touched for you to wake up? Kwa mundu mwema si waisi wapendo na nguiso kusongia. But also let us know from the comment section what you are thinking. We are live at Adhiani FM and if you are in diaspora, please, if you want to get the voice very well and also to get the program very well, you can go to adhianifm.co.ke. Okay, adhianifm.co.ke. Yes. adhianifm.co.ke. Hey, kizungu nitajulia hapa. Nilikuwa nafikiri nakuja Ukambani, kumbe nakuja kusoma online. So unaenda kwa website yao ambao ni adhianifm.co.ke. Na leo I'm dressed by Justina Designs Empire. We are located at Imenti House, stall number A13 hapo Azuri Hotel behind. Na tukisema hekalu la Yesu tufunike, hekalu ya Yesu imefunikwa kila mahali kwa maridadi, mali safi. Kama kawaida, Madam Chapa Ilale, Madam Sipangwingwi, na tuko hapa tukiendelea kuongelelea ndoa. Wimbo ambao uko kwa mitambo unasema ndoa na ilindwe. Tunaongelelea ndoa peke yake, nothing else, with Mercy Mawia, the only Kamwetangi in Ukambani. Mercy. We mko ready? Mwina maswali? Kama mko na maswali, hebu andikeni hapo kwa page zetu. Tumesema we live kwa YouTube ya Adhiani FM. Tuko live kwa page ya Mercy Mawia Kamwetangi na tu live katika page ya Justina Asioka Madam 2020. Ngole waje zone ndio nani kana ndio Leo nikushikie uende utuletee maji ya kukunywa moto. Ngoja acha tukae hapa. Okay. Okay then. Yeah. Maji moto please. Mercy today she is looking on flick. She is so smart. Na Mercy amevaa heels refu. Mercy, how was you able to walk? Adhiani FM guys, you have a very smart madam.
Ati so leo nimevaa kama mtoto wa church. Guy umevaa kama mama kanisa. Unajua ulikuwa unajua pastor anakuja. Ulikuwa unajua pastor Justina anakuja. Share the broadcast, let us be many on the broadcast. Sorry. For those who are calling, stop calling. We are live. Mwanamke ambaye ni mwerevu jenga nyumba yake, lakini mwanamke mpumbavu ubomoa nyumba yake na mikono yake mwenyewe. So kama uko kwa broadcast ya leo, tuambie ni wapi unapenda kunguzwa, una come through, yani unakuwa oni. Share the broadcast. We are live at Adhiani FM Facebook page, and also we are live at Masemawia Kamwetangi Facebook page. Na naona watu ni wengi. Share the broadcast. And tuko kwa Justina Siokao, tuko pale kwa Facebook page ya Justina Siokao. Share the broadcast. Naona watu wengi wanasema kwa Mase niona ndo mayasi hai. Mase nimeona watu wengi wanasema tabia Siokao ambe ukiko kilia era kila mkingi mbona. Wale ambao mnaambia Mase aniambie ni nyamaze niko na mdomo. Hii mdomo ndio ninakulanga. I hit my mouth. I do MC, I get money. I sell my clothes through my mouth, I get money. So mdomo ni mzuri, si mbaya. Na niko hapa natumia mdomo kukueleza vile utakam through, vile utapendeza mume wako, vile utapendeza bibi yako. Topic ya leo moto nasikia iko fire hapa. Na kuna mtu ameuliza kama niko na ringtone hapa, nitawajibu baada ya broadcast kuisha. Si ni kweli Masi? Wewe na kesi ukaonde na munuka mwa Cosmas Cosimo inde. Pasta nani? Ngeza sema damu wesume koyone tuko pamoja. And let us know where you are looking us from. Sisi tutakusema hapa hewani. Share the broadcast and make sure umetuambia chochote unataka kutuambia. Kama unapenda kunguzwa wapi, tuambie unapenda kunguzwa wapi. Ili bedroom matters zifanyike, kama tendo la ndoa ufanye. Tuambie unapenda kushikwa wapi. Saa hii wimbo ambao uko hewani ni wa Sweetie. Hey! All right. Naende tulikite nake madam 2020 pole sana. Kila kiwita enda wende. Saa inya na nataka miongo elina itano. Itina odanzi sana wadhisua sweetie Zabrona Singers. Itunengelete wadhi wa motuano wa Ruthi Sila. Na nunga kwitha masani maenda ngange te yuno tuka niona ngima ya sasiana inamba ukoma nituenda amba utambo wa kidogo tu. Alame utuya mendhini madam 2010 kwa deno ene bao computer ni uko na alao mbeme silite kusila 2020 Justina Siokao live. Yes. Na shabikita wata niko na shambika naitwa Jmo Joffrey anasema ulikuwa mono tuna watch na family hapa Utawala live. Kisoma na utumani ama tukiza tutela wamba utobesana nisi ya kwa manondo yetu likita imana tulikanzini piu kwa na usio ambao tuko nifamia kana hii siana nisi yako mapebeti ma sister. Anasema sasa unafanya nini? Respect yourself. John Musea kasi anakuona madam 2020 umbeka anesema no. Yeah. Sasa unataka kutukunywa ama usiwe tawagia Julia. Lazima ni wakunywe. Kuna Stacy Sabrina akadeka. So the show is for Wakamba. Yeah, seta amana retro. Yeah, this is at Fiani FM by the show. Fiani FM. Yeah. Ulonge ni shabigita wa Eta wa Grace ya you need a medical checks. Sasa unafanya nini hiyo ni nini? Sasa mimi nilikuwa naimba sweetie. Kwani mtu anajua vizuri Justina haijakuwa rahisi. Gladys 9 good years alone, it's no easy. Gladys Madaka kasi kama tangi tuko till na Facebook live tuiva Uganda. Tunde kazi na uko smart and happy. Thank you so much. Yes, mase umonde ova mwela wanzoka. But madam wa kanisa. Jackson mwendo akaza tu hivyo na ngalikosia kakuyone ni mwenenesa. Teta chula akasema tuweka sana. Ni vyaba hivi tutalangita motole sana nisi yako maka nasi bado. Tuyenda ndo wata kindu ba mwambio kulia. Aya, azumi atende tuzaze na tabaidi. Siana yuse legola inako makila mundu nyaki ikola wakendeka na itu mweleze undu uwailo mukwata with the mundu sunu woka undu vai.
kata wabogwa halange mundu amina na ukethia ajila mwanzake no ndi kwanza kwambilelia so angi mayithi amesi undu wakwika angi mayithi amesi niba mundu walitokwa na mupenzi wake nikana withie ni mind ni hapa mwe na niona mume ukuli ai madam 2020 au made experience ba madam 2020 ai mutwae na ndia ndona wa mwene enene ilo amondo asuma kutwawa mwikale mwisika na maondo ni mekalie mekalondo na wa ewa ate umezi akweba na au maluka na none wende nikabayu nyawo kumona era yu nikabandu magoma mwezi era yu kwikedia au miebu emuku akayugikwa yes kwa kubini asia tilazima okakala bandu we mubini haiwiki ando makazi hata madam 2020 ni waumie maundo meta na ni wangu azia mitandao ni wametweki kwazi ati tubetana tuache hizo tweke hiyo judge madam tasina niweze Biblia no la wale tosilila nenga iye weka na wote tuamini ya sila yingwe nenga imwa so twina tukunekala mwithi kisa ni babau mundo kana mundo wale tokwata nikana withie ni wa prepare mwenzako Madam Justina karibu sana mbele mitamboni ya FNE FM nini sini ukangi tabati ndi ya kujambe kuka thank you so much nini sini ukangangi tabana ombe toku nikilona mono ilo wa maisha mako cha maundu ama gitandani twende manya ni chalna ni bawa ile tokwata monika na withe noka sawa na nenda tuambie mono yuba hape aume omundu omi akwata wabanika noka na niwe tikila amount tena na mwezi kisa ndo agwidya ainge imageta mayuma alanza kisa na maana ando maikwani wa bahanzene mutwano ni ba na mondo suwedia ayumalo kanondo wakolea kuyanewa kwani hata mondoto na kwikwa okadhamewe yanewa zaidi Madam Justina yani omonde ne ba adiani atweba kubungwa mabuku onde mango na mabuku ma bedroom na katika chapter cha kwa nita wa Doctor of Love Fire Facebook na omonde nita bisianduka na omonde tuitha tuinenea maundu ma love na ti love yeyoka preparation ilo need the attraction you're supposed to give your man for him to wake up for him to be horny hallelujah iwana nakizunga kwa dulana kigamba you mundu bana wale tokwata monika na withie mundu suni ni wadolomoka ni woka koka imwe ni wokela ogete anga imani woka ogete kindu chambe ni waile kwitha we mundu wa ukwata mundu ngo andwa ingi ni metha metele makwato siendo but kindu chambe wenda mundu amuke mukwate ngo yake na mesilia what do you mean by ngo ya mundu ikwata wanati message sia kuila wandikia mundu siliata mwikile waku wangu uiliata nikwithwa ila tu kanisa ni tutaba wa counseling ila we katika marriage kana waile ku attract your husband pengwa waile kwikia ukethia nuku attract husband waku ila mwe nyumba na ila mwe bedroom ukethia ndo bitha kila kindu mwikite raila tosha kana ukethia mwikite senenge ni ng'ombe uyethia attraction ila wa munenga medho make makayanesa na ngo yake ikianiwanesa mundu usuni wamba kuamuka chambe na kindu kingi presentation ya mundu muka ila kui present na kula kui mume mundu muka wenyivite kula kui mume kuma kwacha no kunenya na mume nesa ukethia munenga leuna ndaiya ukethia na mume ni walegea tuya wakanani mapochopocho mwanaume ndanenga wa Twitter kana Facebook kana ndona wa mutandao ona wa mapochopocho mapochopocho ni tona kwa kwa Kiswahili mapochopocho ni cha kuandavya kwa Kikamba ni weta ila ya kunengwa okikuonwa kuonwa mundu ume ni kuonwa mao mundu umwe ni kuonwa nondo na mwapata kuja sina wakati wandu huwa kwa tena kwa kabisa ni wambasia ndo mbiwa mkataniwa ikata ndio nata wako meamio kako mehingi kata kindu kila ando inge medheto mena dhina nacho nati kwema kumanyakana mwatwana muyailokiana akamba ingi ni makia amume mona amume ni ngai mayendo mukosea na we mwene nukuona nesa siendo hithi akasiona oku mitandao ni akatabwa kanisa ni pastor yuta kwanye ila nataiwe tataiwe kana waile kuendesia mwemeu
mwikile waku munenele waku the submission and everything na message agi yaku ya ile ida yi communicate kula kwi mwemeu na kindu kingi kitona kwa mucha mundume ni microphone yake ila wetha wa abika kuma weani ni wa mupokea nesa ni wa mumie yatu ni wa dhamba yasina kweli maundazu no meka wa maundazu meko kweli maundazu ndama tusoma kwa katika mitandao mumia mundu ikoti ko mumia yatu maundazu ni mega waja sina mesie emwene methia wa one katwambize na bawi wenu umatia muhimu makoti abika at first ila kwa imwe wano na umasia na sindu sio ndeta umasia tukechote tukambo ya mali ya Yesu tulizo twikaitika ya leu kwa kindu kila kidhabo kana mutwano la wina good communication mela kwina peace in the marriage with ya baina struggle ya kuthikitandani na with ya ona iko hata mueme anywhere ni waamuka ni wathulumuka ni kwithiwa ndithisi yake si dhambi kamoko kuondu wako ila mundu ume okwendete kindu chambe mundu ume aile itha kwendete ni kana okile nundu wako kana oche kwa kikamba kucha kula kwa ile kuchwa ni mundu ume oyu ona yani aume ni rahisi kuungama kana microphone yake kuungama onete ngwate nela wona mundu ume wa kulipido yindi ni wa ile kwitha uimo motivate kwa umekwatanga kumipembeleza yeta wa kumpembeleza no kapembeleza meta wa malu malu kuya kama bine ya malu asukethia mundu ume wa umapyu katika miwile su na noise bandu kone very sensitive na kamume sia mundu ume so only sensitive acha liwa inge no maenda abo baby kwa aume kana sindulingi sawa sio zale kindu gata bakala malune kana ndo ayo mazi so mbirikise wa utwikise tendo manya mani mena tela tuweta iloa kumya mondume ikoti ko mume ya tu kumudhota nesa nomba we mwene we utwikise ni wika auja sina iziba mdola bwe aze mama koti mekata meumwa ya tumekata asuna kabita nene nesa mekata niko tabia nikimase mundu muko wasiau usuni mundu muka frustrated na mundu muka bita wina wo mundu muka utewo etha yiwe nangilika ewe mume wake abingusia kana mundu ume wake ai muneni okethia ona ukilia tumalulu kethia nota wiyoba ukunena nake ila wona mundu mukote uchora map nundu wako mana mundu mukosunde ukwiwe bandu kila kitu maawe yona ila style ya maliza ulale kana wa mina kunika ni kwithiwa akamwe ni mabikie bandu mabika bandu mayikwenda kindu kienimo na kitha kitekwendeka nundu mundu ume maybe nde provide mundu ume maybe ena kanza uyithia appetite ya thelano imena ume onthe aume mayaile umenwa kindu kila kiboni wa ilo sisia ni cha ukiutuma mutwano wakwa nditha ndina appetite ya kindu ki ni undu kindu chuni cho kiseo na hicho kituma au yuma kwenu otherwise witha wio kwenu nioni ando ingi mutandao ni mayasia kindu kio nene anicha 45 minutes kanocha ndatika 5 Justina mundume osu unenio ni mundume wa quick service usu ni mundume otekwesilia ni kwithiwa kindu kine cha ndatika 5 lakini niki separate ita misi nani andia mana niki ando mawe tawo ndatika 5 nondo I think wendo nondo wa Justina ekuba no mundu ndo ukona ndatika lajo ndatika 40 Yabone na ilo anataka itano kana 10 kana ni ongwele not unless with the mundu la winake atesi undu quick and boring ni mama enda andateka 5 not unless mundu swinake with the ne ala mama mbodembozu anguku mundu kulika ndipo ndokuzia kidogo Madam Justina yuloa foreplay preparation. Yes, foreplay preparation and waingine mewa foreplay na maima na foreplay ni chau kana preparation ila wailonenga mundu muka kana mundu ume before o alike mundu ume atalikita ni wa ile kuongwa tondo yone sio kana ile tobitona nateke 10 yesibe mundu kule atuzikata ni wese au maingi medha mayendamo mashugulikilwe lakini maililikana kana kama te prepared akama yithandhi ni wakinduki itha uzini kana mwithe in one netha uzini kana withie mwatha ukaimwe no lazima uprepare muka waku ona ketha mwasi aba time oundu wiwite nesa ni wailenda kibeti chaku kikewu kibeti kitagwita nangilika dukalike mundu muka ni wailo kwatwa baya mbosoni be bandu ngayu tunengete kasigino oundu ngona mic siendu basi aitie red
ukethia siona neti red color singi no pa yanza ye red kumaanisha kana kendu kuketha red bau ngai akayite bau strategically ka kwakania mundu muka wakwata kendu kau nikamuka cia mundu muka mituki no kethia mundu muka waku wasianda ungama lewe amewile mundu muka wakwa akomambu ukona mundu muka waku ona ni wokwenda ni kwithwa ni wa mu prepare no imukwata bau lilika no kwata nondo obaya tunipotwe withie ni watu kwatanga ala ume me tabia yao sa nondo maka kwatu maka tulia nondo maka imagine metha malika na eni kwithwa nondo ti avocado nondo ni sensitive muno na ngai atwikite jikindu ikaliba undini na ikalijwe yetha yenda kubinewa yetha otondo ona ile elu ya mundu ume elu ya mundu ume wajibini ya mwiyathi kwa aume ala mwibayanza take care of your woman na uyendo mu take care yani kwendo yani kumwika uwe kana aongame kuya aume mate unena ona metha uime wende otembe obaya pa yakalimani obunga yuko tunengete kamumelo kaulikila ukethia mundu ume ni wa make mundu mukakwitha wet yani uyethia bau ni wa nena ni walichona wime kumya ni kwithwa kila kitu aume aingi matetha mena opportunity kana matotona kwitha no thei wa ulikabau ni kwitha akaingi maithamba akamambie kwitha mea theu wenda mume wakwa ukune for plains leo thamba wenda mundu ume wakwa ona wime au lichebu ndini au nene baya ka critical thamba nesa withie ndakethia asindu cia white ku sindu ndokwanu kindu kingi kwitha utena kuthamba kuseo wi mundu muka nukata wani vaginal infection kindu kiu nikiwa na cha waki kawasio na mundu ume kwa mundu ume itha wi mutheu mostly sindu isu silikana sindu isu ni siaileta sintheu muno nikwithwa microphone yetende mundu muka ona ndeu abata wao myonga kwa ikana wongwewe mwanasa ni waile kwitha wi mutheu kindu chambe hygiene is very important in bedroom na andwa ingi maenda kitandani matathambite nundu wotulu nangi ukethia mbingi Madam Justina yuku ya kwimbepo kwanza ta yemane uyethia mundu ndekwenda kwikata kuthamba lakini etwa ni president ni uthamba mbikaka thambia mayo akasiaka malaeli ila witha uyona wetwa ni mundu munene uithio thambite mbikoka ikia socks mpya niki utaiki ya mukausi ona kangwa kandi ni mpya sindu hii na pia mundu ume ni weona kibeti chaku kitetha ki turn on muno ni wa ilo chuma lucho out ukamana ni chao kithitwe na thina nundu ni kwithwa saingi wa maitho inena na kibeti chaku no kwitha ciana ciaite mbingi ketha ni cio munenga uya mwingi na pia wetha wina uwezo andikia ciana muthukumi nikana kibeti kikakwata time cia kuthambia na kwitha na time cia ku prepare because of that nundu au mengi ni masi ama yo kwata kindu kiundu makikwata ama tena ciana ni wisiniki nundu ndo andikite athukumi matona kwitha ni matona tu subio ciana imwe nacio nikana mkibeti kikatiwa ila duty ni ya kusubia kibeti cho ni mutethesia na kimutethesia cha ilo newa mwana wa kutethesia na kibeti kiki ya ilo kumukiwa nikana chuke na kibeti kia iletha cha utetwa na kibeti kia ilo tiwa mbilu sio ndesi ya nyumba ila wati ya muka wa kumbilu ambia kwisilia school fees ya siana akesilia kuiba nomba umucho kathela wenda kibeti chaku kiketha kiukitie nenga kibeti soft time ya kwitha wife na kuyitha husband. Asante sana. Eto Madam 2020, thank you kwa ondela tuatani vamwe kana mbotambo amana undumuna na bei kule labda wile wenda watu tabia imagine tu ibako ndo wakomwendo kisia kila kasona shabigita wa Nelson ati umo ndo mitambo yumangala tu imwe ngalikosia wapi ngalikosia Masako ilaka sana Augustine Kanani ule de washabiki tu by the way na silikalini ndani evo mwana governor Malombe na evo mitambo ni Atieni FM kila sana Twitter Mukinyo na kia Twitter evo ndo mwana shabiki wita wa Damaris ndugu kitonga sio na getu hivyo maana tuatani nesa shabiki wa Jose wa Koyacheni anagaga sana nisi akoma lile mbua yes kindu wa Jose ga sana yote nani teyimwe masini obaga sala ningozi kisane sana Virginia nanga koma mwamina sande sana kedi ya Madam Chapa Ilale masi ni imwana kuva mitamboni ya TNS FM eta wa
Rafael Waikudha Kamotei sante kwa mautumani asu onde alama ndena kuka madam ita Ruthi Sila keda kamuno ndo mwena shabiki wita wa Penina Senga shabiki wa Joseph Kimanzi ndo mwena Felista Masila aingi alama ndena ndome ya mautumani kinambuyu tegi tambi wa MD Mr. Thomas Kilonzi Victor Muna vumana Ben Kilonzo onde alamwene na utuandikia mautumani makanato atiane ya pamwe asanteni sana kwa mautumani asu onde shabiki ombite eku ya Eldoret Barracks mbile tonanite yemwe mitamboni ya Fiani FM kidaka sana mautumani asu ni maingi sana natuna kumabikia onde nani asani nundo wa mo onde tenda kwende ya nambe kuja sina waweta nika na withia mundume ni withia atona kololone sano geda ebo number 1 waweto ilo communication aka prepare kuma kwa cha yes aka ndiko atu message mundume tu wa utetua wenda ku communicate na mundume wako communicate na ake in a good language mutabie kwa ume mama tenda utabua with the animal utonge disi lakini aume malan kana you need your wife more than everybody outside there na kibetikie cha kuni important kitu kiasio kama na kikuyata na ila ki ukutabia mabata eka ukiprovoke eka kukisongethia nai onaketha ndo ina mbesa umundi masene wesendi mume ninye kwa musee na ninye kwa muka ila ngotabu obo wakana kwa niko kanenga ne fee structure ausgal wakwa ni wonengae na ausgal wakwa nenga madhangwasu nondo niwe wendie skulu ngimutungithasia ngitaumwe thank you for information na ndimutungithasia na and that is why she is in my house for 8 years na ekalite nombani kwa 8 years ni kwithiwa ila communication ni munenga tia kumonia kana ni low standard kana ndi mubuthasia ni muona sia am okay onelande okay na ketha ndina mbesa ni muya ndina mbesa umundi sisi ikila ki fridge no na ketha ni mboso muwe isu no yethi andina pandu nina stress onanitembete nziani mingwe ni madam 2020 ila mundu ume otena mbesa communicate to your wife tell your wife nilifutwa kazi na ndina mbesa na hicho kitumi ndena mbesa matukua nela kibeti wata bwani mueme uwo kwa kana ndina mbesa ndona akengwa keka mundu umenda na ukenga na kindu kila kituma andu maikenga na ni kwithiwa mayumelanile umilanila na kibeti chako ketha nukwenda ikalacho miaka mingi watao ama mewika hata na kumilanila kibeti chako ti utundu kwa umemaenda ando umemakambia kuyana tukambilo tabia kibeti chako kwa tambesa siana atakuni kuikalelwa tukambilo kitabia udhukuma baki koke kuyane na yo kibeti nicho cha kaamusi tuyawa ibeti niso sia kaamusi kibeti wae mo kitabia kwa tambesa siana ata kika manai undu tutona wa ploti kika manaka nani mu wakendu ona kika atwa kana skulu nzeo nundu kibeti ticho kitha numba kikona area ni skulu yebanzeo na hicho kitha na times ya kuisia undu kitono build siana isu osiaite na mundu mukani wa ilo mumelelo kamwe ithe angania umunde nyengina kendo na palani na esile tenda ikumela ziibo no kamwelesia ziibo niki nikanoke thia ni waelewa nikanelo weta kana ndu ina mbesa ukethio na ni wabo siana miaki ai twenda hautingi ithe itunda na tutwasi jui wapi kana keta sio mbesa kia university sia uslay ukethia niwe mundu mukoto no control musiusu kibeti kitono itha controller mundu umendetha na maundu maingi maikanumba but kibeti nikithana time sia ubundi siana sia chomanas na siana utabia kibeti ndwina mbesa kibeti kikea siana itiethe aku nundu nikesi kana ka kwitia nukanenga but kibeti cha kwitia ndukinenga kibeti nicho wa ilo kana ka ilo communicate na inya ona ketha no ke communicate nethe kaka communicate na inya kaka muya mam ningwendo isaluni nikane nyaka communicate nethe oto inyate around niwe kana ka ilo communicate nethe nikwithwa andwani ya penzi ni mama ilo mana tuitumia mbesa sianata but kana ni ukanenge mana ile nako kenda angilia usukwa kake uawo kaka umena atethe wako but ila bena good communication through the wife and husband with them in the same page kana kanewa mbesa nini uyethi ona kanewa muka aikulwa ni kana kaikulia inyai mam ni nengiwe ni dad mbesa nini ukethio kamei
at the moment enda na iswe nitukutumia ingi ni wangu atia kibeti kitha ata utungi ya musi kibeti kitha ata kumya musinza but kila kitu ma kibeti keyumia nza musi nikitha kinengetwa opportunity ya kwitha kibeti cha musi usu so aume ala muithitwa mutaunenga ibeti sienu opportunity isu ona opportunity ya kitandani withi ya ona kibeti niki ukubata na hicho kitumi withita kindu kikwitwa raping marriage yes ikunenge nani kikwesa ukunenge kiwa kitachete kikune kindu kila kiutuma kibeti kitacha nundu ndwe transparent wina mipango ya kando no kiukio wao kimwi na kiba uni kiukia STDIs nikimanite nwenda anza kana kibeti kikama kana ndu chendete chama nandu chendete kithano tuliwa ukunenga nundu ndu ku appreciate so aume ala mwenza imagine ondu wenda anza yes siona uithinza kindu kimwe mase ila wona mundu umepe kindu kimwe wailomana microphone ile kulika ukama no mundu nilika mundu ungi ukita uboeka ndewona wemwe yani na mundu umeosumu buthasia vyo onona munengete ndaiya ukasengai mundu umeoni chaunda munenga ya mundu wa kwanza kibeti kimanete ni umaluka ona kweza uget wet sepina kwiso get wet ni bina jitha ya twika rep ikauma katika yani ikatwika mukwato wa rep timu kwato wa wendi na kindu kila ndo na iya andu ala matwani tenikana nikana ndu keso rep muemeu kana ndu keso rep kibeti chako kana mundu keso kuona we funny uimwetia kindu ke either na good communication na muka waku na preparation ilo prepare muka waku ndukamya ebinduka ekozo ya kibeti chaku ukabika abandu ba ukia binduka nye paiki ndukini boesha hata marriage ya binduka mundu usi maanisha na utawako sieta we one of his cars kana no we okitanda we property katika nyumba wale bindwa we mwene kulingana na ndo wano kukuhandle yes lakini tia kuya ebinduka yes wele kwitha ukiyete yes wile either yani undu wona achumwa tuyasya yani tuimbe wangai tukaina nenevwa tuyesa kuina wathi usu twithatwa isie tunaenda kuimba worship tuyumba nimbe wangai na kila mundu ningwenda enene na ngai alikembe wangai na imotabya mabata make tutabya ngai mabata straight no wambio mwe nina uthaitha ngai I lift you God I give you glory no on a marriage yenda ku this straight sex yenda ku this straight sex yenda preparation and that is preparation which we are saying it's like a worship it is something that you are connecting with somebody so if it's something that you have to connect with somebody it is a fellowship so this fellowship you cannot drive it alone it have to be una communicate and I reciprocate ila uona mwendo waku ate ku reciprocate mana no muboeshete kana umuyangalie no ka dog style wa mubunde isie kana umuya kifo ya mende we ukunao siendo ngalimwe ndo yani kedewa peke ndukiboesha unaweta we nikana ndo nitsandu maboesha nene zimwe ya kifo ya mende watoto tusali tulamu andumani to practice tonight Nikitalisha 10 kanatu wiki mwendo wa saa 5 mwedhigiza ini misingi ya dhayo ni kusilaba mitamboni ya VN FM ini the original official Kamba radio station Tuongela kwa sakanatu live kuisila Facebook VN FM hyphen wasi tuminya witu tu live kuisila YouTube tu channel cha VN FM tu live Nisila Destination Kau 2020 na tu live kuisila page ni ya Massima Wia Kamuwatangi Madam 2020 yes ne unawe tu iloa ubosha na uwala wibonika na Andrew ma bosha niye yes uwala wibonika na style no imwe ni style ingisi vandu mali toto meno ndo singi mangula siapa ano kethia kueleza niwe katia ndizi nizineza lakini kueleza niwe kama ina shida ni style ingisi ila andu mali toto meno ndo imwe ya kifo ya mende inabosa sana suondo yangima unuka yangima na agyoka yangima mudokoi kila mudona utaboeka believe you me utaboeka so ni style ingine bajua kao yeye akomame yani asasio ndokethia so with ya kama ndo abani balaka ni maka ceiling kai kana limaka kai vertical no baba imagine ni maundu angime baka ningine bala ya kuetera ila wa mino prepare your loved one nesa wa mu prepare either wet ni wa lubricate lubricate ndo iloti ndia umukome kwa umeme kitambi kinene na umana uyo muiyo kula kuimukau no ndo utenda ukutabia ila wa kwa hata kitambi enda gym ni kwithwa ila wa kwa hata kitambi na pia kitambi kote gym ando matembe yes ando matembe kana masembe kana menzelebu kana masembe ni kana withie mwi waku ni wetha fit no sex ila mu
mukwenda nzeo sex nzeo yenda mundu fit physically fit hata kana mundu tono tambo cha kunesa mundu tona ukilia kunesa uko kilioka kuya yes na kindu kimwe andu maboekete ni kwithiwa oundu mwakomea ni yembu kibeti kina kitambi nake mume na kitambi mwakomania mwabikaba ukati ndwithio na ndubi kiakalima nesa na kalima wabika no baanzi ulo usafisha ndo lilikana kana kwe G-sport wai lobika ndo lilikana kibeti kiendo likuona chone so withie nikewo moyo nikana kieko misi siendo sie kuunza ni ando inge masia ibetisio siesa wani driver no mayo luila kingo mundu ageziliwa kathekanywe yes niwo shagwa ndo meiwa misandu kune na kundene iwani na niwe se kiwondo kini ni ula yani kitu ndo tukwata amundu tukatuma withithwa but kiwani andu ni monga maki wani na makasoti batosu nikwithwa kibeti kiyuko kuma ni anesa kwika dog style kemoyo muno andu ni maile kwitha mayika dog style nundu dog style yemoyo yani ila style yangite na wakumana mundu muka wakumana no ukwatendi oungamite lani ukakwata ndi yani wakwata ndi with a in good position ketha mweme uni mundu mwasa uka make sure ni well elevate ukethia ni wabikila kana kethi wa mundu waku ni mukuve ukakito tuliandu nikanabikie nundu kindu kiketeke bikie ni kuya na ketha ni wese we mundu muko kwite ketimba kinene kana ne mokitu ndona kwasia itinenene saingi kuya umemata bikila kubika kunu thene ikalane sokethia mwathu kosi ni wabikiwa yani kamwathu koku nikabikiwa nundu mundu ume waku ni waile kubika baundene nikanake wa muti osu ikanaketa to wese mundu ume atewite muti andeta na atewite na ngilisi siokite nesa ndeta kwa unikana tutethesia ume maitu maeke othinza no lasima tumanenge sex nzeo na ketha wikibeti na ni wano iye moyo waku ni wokie mwingi nundu wako sia ti wrong kwitha na kitambi kinene nundu wako sia nundu sia na isu ni baraka enda gym kanoma the routine ya undu to not la kuyamono nikana withie kibeti ni watwika mundu muka utona kuwika so, onotena shape nuko nidi kwitha na muka muume waku utona kutula ukethia no come any style no kethia kwikifo ya mendo tono komo kethia wele cho umbu wile eta we respondi yani ni we hapa storm munde itabania yasia in the name of Jesus okay we are masi amen yani wile eta mundu aikupunch yani aikuna siendo hivi ukethia na kuni ukwikata nuko muya ya yes so, yes na ngite style pena ngite style na pena kifo ya mende nila kawaida lakini pe unduto no mikuna ukunzwa pe unduto no kunzwa kalika ukethia eigwa nesa ilika na kuketha we muyani mwakunza na mwibasa iwe betha bena thina but ukakunzwa wiba kubindizika na wakunzwa uketha nota wakwatwa bakubinesa with ya kindu chuchalika in a place where you are feeling you are enjoying sex ute kuenjoy tabasi ya mwendo waku kana ndiye uolikite nesa nikana kama na kananda na alikanesa akauma tiko kilia noka ukedhukesia kindu kimwa ile that involved wile that involved very much involved nondo ni kwenda kwita aka ainge mayeseka na imaile kwitha mayeta ni wile okam kuiwa undu wewa kindu kita wa coming yani unapaswa kukam inge mayeze kukam the women andwala matakamea ni kwithiwa maina prepare nesa clitoris yo ina kwatwa nesa nondo sio ba ina kwatwa nesa ina prepare nesa in short clitoris yesu ya ilo kwatwa ikekatika kwatangu ukethia ni wakana zaidi ukona yani ona kaimbangu ukona tika imbite nundu wakapuna muno kuya ume mabuna mundu muka na mbwa pandu makukwate nesa makakito kubuna mai lopuna na nondo tisia ubunwa nondo ikita ukwata nesa kana mundu ume oyonga nondo isu ketha yina yeia no wonge ketha ndu inakana ke kwikata ke kuonga no wonge nikana kana mundu muka waku akocha neso kethia ni wet nela mundu muka wet ona we on mwika sex ukethia onendu ni mwasi o mundu trakuna kindu mbeluni but ila mutoketie mundu mukatoketie iwe ata punishment ukunewa so akam matoketie maikambilo kindwa twende nini ya kana twende
style yenge nse utona kwiwa kalikite nesa ni style ya Caesar style kana mukasi undu wona mukasi ubitukanite makapitukanila pau gethia kindu chucha kwatwa na kukwatwa yani na mwala no umailo bitukanata seriously ketha uni wise we muno ni wailoma na mwi wako na nini ya andu Michael body shame endwa mo wana mweme uni muno eko mu body shame mupembele so mutwaya utumwe babe by the way nienda wa twambio the gym ndukamwenda gym wewe kwa joke labo ila whether wina mpenzi wako wale umtata babe ukamwea babe can we just go for a coffee date today no kwanza kama ile iki ya umemongwa niwe sebeke ndukimwema sebethitwe na thina uyethi anuko na mweme ndena dress code sense ndena yani clothing ndena code nze kukutumo yamu kaniwe sio na akano twamuka gwe ningwa ngwa ila mundu ume wikite nisi ya ilo tumo insasa muka kindu kila kitono utumanye ndiamuka ni fashion sense mundu ume ailo wiki yangwa nesa ukaisi ukasioni wakwa ngamuka ngewa feelings isioka ngewa mucho woka ona atane songwata fashion sense to women ngwela wiki tuendete date na mweme ila ile dhala wenda kanisa nayo ila wona tumita aka niwese nene tumangwa kuya kameki ai kule nene ukethia note kate yani abingite kila kindu nitunaisi ate ite yako ni kitu nyendi date na isu ya kuwe ni nzeo muno ninaona ngwesi nzeo muno nondo zina pa boobs pa unondone ni humility nesa kila kindu niwese mundu ume waku ni akana nundu wa mao kuya umemendete mao maseo na kuya umemendete nondo wailo mana mweme uendete chao nundu ilota kama na mweme uendete chao kati ndi au display kitimba na akende endete kitimba nde shughuli nacho na kuya kai mena shape nzeo lakini mami bidhie butatu kanisani marriage ti kanisani tunyetha madhibao ni tuiboya marriage ine tuokie banu ndo akindu kimwe communication ina kusiana kuyasiana hata yo Yesu we are bringing up a generation kwa ku bring up generation bring wa up tuwe batu ile tatuboya haya tuibabe sisters 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 style ila muketi ukethia inyo ndemwe wet mundu ume ni wa monga nesa wa monga akainge masi amayetekela kuonga mewa onyenya ni kwithiwa mundu zukota ndila kotambuma ngaikona gitani ni uma wangikata okay kindu kwa nini unapaswa kunyonya mume wako kwa sababu ila waonga mweme unesa wa muonga no yosa microphone imekwata neso imeprepare nesa ila wa mikwata wa miprepare nesa yonga maneso muongete wona kindu chucha ungama ukona yani wona miracle ukona mundu utoka siao kisiebyo ukasenga kumbe mundu ume wako yo lipido sana Italy tenda teka imwe kwa alama kula zani tusai tuwa ladu mundu toma utumia nikana withi ni woka nesa ni kwa ni mwona to lindi Madam Justina sio kawadhi wa ayelesi hapa izu ya kifo ya mende ni waweza kwa alama na mabuna uzio kuikiga kana ni mwaenda gym alamu tafodi cha gym kana mwiva sana kundu kui gym na usio ukaendaga uka walk muka tembea kana uka kudhukuma wewa mundani kana withi mwe wako ni wethi wa we fit with tikungangana again the check no watailo style ino ya ngiti tuimeto na kikamba dog style yes ni wande aeleza pia na isingi obitu kana tamakasi ni kwa tamondo asiwo ndani umegeta manani kwa alamu kula ziaja sina nayo umie kwa mume etobe chao ni kwa tebe kindu wende na kosa kindu kitona kuteka katika mutwano wako nikana wewe ni wande sema ndune sa usikuya boring wife ndokele we are boring husband ukala zazio ndano kifo ya mende ni wanaona lewa ya mande ngima wakele we ngima wakaratu we ya ndungi yani wewe ya wakana no kwendo yake kindu genge tofauti change style no sio atumia izu ya ngiti suo onoga tomezi ya makasi au kemo katomezi ya kawaida ya kifo ya mende ukeda pena weti katika mutwano wenyu ondoka boeka lakini wana matindaki kimocha kifo ya mende mwenye mwaweza kuithia ukwatie ka house girl nondo wekazizo okay wawende waliko asini mndolata nena unene ya kiwe ni chamu mbini wa misingi adha yukuisla vami tamboni ya ADN FM na tuikunikila muna mautumani shabiki wita wa Hafsa Hasha
aje show isawa Kenya Madam 2020. Thank you. Motangi kwangu zonenda toizu mwingite mama Jide na aje kweli Madam 2020 ni wife material. By the Madam ni wife material. Watu watange kujudge. Uwe no the Madam 2020 ukata mundu babe. Yes. Kabisa Sweetheart. No kamumi ya koti. In fact kangu tabia celebrity no ba social media na TV na radio ni. Nye umonde na twawa kindu chucha fame waile yandi nikanoka nenga mweme unesa mukasia nena kwiye nenda siana thanga to yingi. Iwambe ona sana thanga to. Na siana isu yuka. Ano no mombi tomasi kwa bindu watamba na Madam 2020 yes. Ni wa page ya kwa kamwata. Madam 2020 ni wazu kwa alamu mbi ya masi bindu watone Madam 2020 Neba kanto kwa tibu ni kana wide ni makona ame kwa Madam 2020 ni wazu alamu mbi ya bindu wa kamera zito ni Madam 2020. Ni wazu by the way yena figure nzionye ndizi nikimutona aume fika ni kundume ndiliwa mutwanye niwe si masi akaza tevama yes peke ndo kimoendo mana ala akam wife material aingi nyamama takwata maikwata aume indi akala mateshuguli ya aume ni momembe tu anone na aume akamwe ona meta bia nduku matanenga muume meme tu anone indi ala ite tu thato kiti tujenda tujina aume talking of kumanza mondome Madam 2020 yes high story ya Ringtone kulienda aje by the way ano tuateleta harusi yakwa pai Ringtone twaina ke na Ringtone ona mthino moto yaisonga manake tukanena moya isone nani no mwinena tunena tamsanii na msanii undu tonongulia kuna event wapi lakini tuyaisonena obo wa relationship ama anything no kwitha nundu ni wangweta muno akazia ninyo kwenda nikumanaye kwake runda getuta kuu no kethia nuku thimitandao aite ninyo kwenda twa nundu katika gospel artist musanii ulote mutwana tainye ni kwete Kenya nima etha yendo kitangi asiani mutangi ezo kamba kwa kumangala yes naenda siana mbingi naenda kibeti kitangi kitondobo ya mala mwanza na ase Justina sio kaoni wakwenda na hicho kitumi na kwa wethia na thio interview ne kulwa bo wake na kwa nundu ndiye sikana ni wikite video neso miona one day ila na mioni ne tata ngasi onde na mianitikile Ringtone na bawe miendeto kukomana nake ndiye isokomana nake na ndiye ndani kwa kwanza mbaka bindengi wa ina birthday no wokie birthday yakwa but ndiye ni muonane social media ni kwithiwa is not part of me na kindu kingi tuindo ni nake no crowd chasing tutona kwasia ila no ni nake ingweta na manie ngweta nundu nezi ulu na engweta kwate numbers na kwata numbers we ikwata awia ni nditha nina nza kwamba ukithe kibe la waze kibe but no kuzezi kibe yako hapa Adru Kibe tunakusalimia ukiwa ngambo. We have seen you are live in my Facebook page. Thank you so much for coming on board. God bless you so much for coming. Kibe niwe sini wa trend yete monoko ya YouTube. Na tia naona pia mwenyo wa mbadisi ya bongo eto wata Rayvanny ame crush on me for long. Na ethi twa crush mono yenda muno tutwane na ethi twa ingunia I reach out but kindu kimwe twawani wenundu ni mutangie na pia no vino ngamwaliula ya kumwaliula ni sawa kumwaliula ni sawa lakini nye ndikwenda kwaliula mundu nenda kwithia mundu wingaine mbewa kwa wendete wadhiba wake wa Rayvanny ulawa I miss you I love you yeah I love you yeah Alright, nene tuna Madam 2020 ndini wa mitambo na nundu mazani ona maendete sana niona vai langu ezo weke ya wadhi tuidi na masama itu dhalela ningwenda nundu tuane na muna iloa aume na nundu wako prepare nundu wa ukwato tuke vana nani waweta seli tatu by the way ngiti style no iloa kifo ya maile no iloa sisters na notu weta ingi ando maende kwithukisia yes ene na ulikolika kuisila kwa live situ tuivalabe Justina sio kao 2020 live masema watu wa share live na pia tuikalika channel cha Adhieni cha YouTube alikavao na wile ni twende na utumwone by the way ando my mawani kwa katumandula tu kawaida
na tumondo toto nini watoto usoma bantu nitoto etaira katika ipenzi sasa naona kukiko mundu wako kukiko mundu wako kukika mundu akocha imagine kuno mundu kiss imagine ume masi ya kibetisio si kiko bikama yesa iko na kiss wewe telete na wetelete edhambwano wae moko na kiss kibetichu kezo kunwa mwalimu kana chief wa area inani sasa ume na mbeza kuyo shaku kana mundu abucha ula kwanza matwila kana akuno kiss ni muthugumi wakwa monda na iye wa muno kwanza ayewa ni masenari tumita masenari kibeticha kukisoko mana masenari ikile kiwelao iki kineta ngoko kiche izo ngoma na mundu ekamuta bebe kindu kimwa ume matamana akamende trokindwa muno aka mende trokindwa nesa kwanza mostly akamba mende trokindwa nesa ukethia ni wakindwa wacha nika no ithi kanisani uliona kama jina kwaya maile kwina mewite moyo makaina mewite moyo meache na pastors mailo nenga wasindu imakaya nesa makacha nika no kethia pastor itabania bayambe payundu mubingisa tuama bingisa pastor mama bingisa present worship mama bingisa ni kwithwa kibeti ndunengete mweme unesa watwikie wa fasting no wa fasting le fast mbikake samo Withi andu kwenda miyo eno nayo miyo ya Yesu ili kwenda kwekalua aume maya protein maya ile kwekalua mate unewa sindo hivi yes kwa ona kera we utwaitwa ni pastor dhamba no kanenga pastor nesa umwe aisi ona we pastor wale tokwitha we pastor kanisa but the moment wenu kwa ibalabe mundu wako wale utwika kalaya kake nizo na malaya undu meka ukasumbwa mundu usu ukamusumbwa na kisi ngalena eno na kindu kingi mwenda nesa ikanamukisiwe aume kana aka ithai andu mako saka mayo na muisiaka kukungi nithitwe ngimwe ati thambia imenuka yonthe osheni midomo yote ukibrush meno hapa juu brush huko kwingine osha kila mahali vizuri ili ulambwe vizuri yani sekta katika ebuku yako ya love na andikite wenda ulambwa nesa na wenda mundu alikasio wimibu ateiwonena thamba nesa lakini kwe akawithia mume ngimedite mayuma na nzuma yo au maingi mali kama yakarika mlambano wanawake wengine awanyoi wanatoka na nywele so wanawake ogeni na mnyoe nywele na wanaume pia wanyoe nywele kwa sababu tunapoingia katika sekta ya kulamba mwanaume kama hiyo microphone yako haiko safi mwanamke asikiangi neema ya kukulamba ndio sababu wanaume wengi wanasema my wife wacha ku blame your wife blame yourself you don't do yourself and you're not a baby that we can take you to bathroom but also kethani mundu mukawiba uo twithukisie twa mueme bathroom wona mundu ume waku ni lezi kwa udhamba ukamwete ebu bedroom kaluka kemutia ukamuthambia microphone yesu mutu ayo shagu mbambabu ata ai ndo mwete kala iba umba bedroom kena kaluka byuka keki ya thamo sine uki fulani siana ikae maona uko kamuthambio microphone nikanake tha nwendo mionga ko mionga yikeko niwese baikindu kithuku ta mundu umaiye kuma kwa chota neso thamba mundu wina yute anandenze tesindu isuke thia yani wikito babatu niba kuya kamutenze toke thia nota matuta meusukwa kunduku kwa ile tha kwikuthe akala mwikaletie nza kwa basieni sike koke thia mweme onakenda ona akukilie moko akumye ngwa kitakwiwa odua nthuku yuma nunua marashi ujipake ama deodorant ukiona una sweat vibaya na unanuka vibaya kitu kingine usafi ukiadha wimutheu ona ndwe soiwa ndunga kamuluke ona kamwe onotena mbesa sia marash kuya ndu meka langeto na wewe maisha momema nuona sex yoye yulumono wasisia sex ila ye good na ye honai ni andu maskini kana ninye naweta nae andwala maskini ni mama sia amuno lakini metha kiko kinge muno andu ni mendo thamba ona mwite na mbesa sia sabuni thamba na kiuki thei sante ene mithigiso sine igasina sio kala tukwatani tena game singi ni aga imuthanyani kwa omondi tv ya monotini na yulo amandu ama misi undu wako utunge na matama abikabo mane bayunungi withi ando makwete ekawiba ou aguthiokani abamwe na onangi mana stress mundu agilaze call stress isika molekea kwa sio onotena utanaina wiyoka kwata onambeza ite voge ya maundu makune mambi yo niwese masikindu kini therapy
Yani sex is therapy. When you do good sex, we munowa leo mina no akoma. Yes. Edandwe we na stress ikadela ukakwata idea sia uthukuma ukakwata idea sia ukomanda tenda. Yes. Wenda mwembe wa manda tenda amekwate munengenesa. Jasina kwa ndumuisi ando ame watu mnaona kumalukanza. Andwala mendete kumalukanza. Pe tofauti ya sindu hizi tofauti. Sindu hii tofauti. Munuka no ulomwe. So balai. No balai. No ndiye seketha okyandu munuka wo whether iwe na thina mostly na ndo alama cia ye na mae motumika rĩu wakwe wauita wa fistula wena wa fistula ndubo wa ona wa minosia but kila mundu muka aminosia no kwata na bio na akasioka nomo mundu umeola we wa mundu muka wake ailie nai niwe utaelea cia mundu muka wake kana undu waile kwikalata mundu muka wasia eka kwilekia mbebo ikaulika nundu wailekia mbebo ya uliko kasuba cia wiyo weko ke kumbe kusubite bandu ba kuyeti na kusubie ukethia usubite okunzi anwendete na kuilecha kindu chambe yes na kindu chambe mundu muka ila wamana we mundu muka wamana nesani wathi chone kuma eka kuma pa uma wikwata mauma nikana sokelela kama wingi aka alame kuma eka athi kuma ukaketa umyanguo ukaleke uma ukaketa maleke ni wana kila nulika na kuma kwate nondu waenda abwiti na nomboka uma pa kuma kutuma blanda ya kukana vaginal lining ineneva. If you don't want your vaginal lining to be loose when you are going to toilet to urinate, if you are a woman your vaginal lining inapaswa kuwa tight kwa vile ukiwachilia makojo wale chama umao uima kwata ingi uima lecha uima kwata and that is how you can build your vaginal wall ikuwe strong nikana mundu mme wakwali kaba yandi nila muende kuisana muibi kaba ya climax ila we akwita ne bakupe kumya ne bakupe okilia ila muokete climax nyonde mwe bakupe kopika climax ukethia ona bika climax no mukamwe kana no wetho imo uto ukendo chuchake microphone ya ile kutone vagina nondo vagina ya kuina vaginal wall nzeo ukethia mundume no kuiwa nyangilika kwatu yani aliwa nyangilika yani uyethia kethani yende kuboa kindu chake kiyunga ma strong nyingi yani ila mundu mukawi na vaginal wall strong ona kethani watu ikie loose your vagina is loose you can tighten it by doing exercise to your vagina. Very important. Vaginal kalamu to educate aingine maluka kwa mundu mkwazia baune likile newe beba nene kiuma nikinene you can practice you can practice yani practice ya vaginal exercise is very important and masi ya exercise ya gym but mayama na kana vagina yaku nuo umetumeza sa either tight if you want your vagina to remain all through tight and small it is you to make it more tight. And by the way jasina nuzo na lazima ayuke kalabando bamu aiwaze kana mbe kukwata muscles yes. Onotembete onojumundu wile hata ukitembea onakwala matembe onokomete ndikise no wiki kiucha kukwati yanzini ukaleta kukwata ukaleta kila mudena mundu aileka vaginal exercise ya 30 minutes meaning that is the smallest time you can afford and also if you are not able to have time ila kuma ukalekio uma ukilecha mauma ukakwata ukamalecha ingi ukakwata na ndukaendae blada ya kuika uswa ila wakati umesikia makojo endanga unakojoa ili blanda yako isikue loose naonela muendelea kuika maundu azuma mapenzi unapaswa kuwa una tighten hiyo vagina if you want your vagina to be tight wakati mnafanya sex na bwana yako unamunguza akiwa huko ndani unashika microphone yake unainguza hivyo tu ni kama vile unakuwa kwa choo kisusu unaendelea kushika hiyo makojo unashika hiyo makojo ili una tighten ile wall inakuwa thick ikiwa thick ni rahisi ukute una maintain your virginity to be tight na hakuna mwanaume atawahi sema amesikia vibaya akiingia pale lakini kuna wanawake wanajiachilia wamevaa nguo ndogo kuyaka ona mwende kwika sex mambi ya kuma mayansi aisu yo coming that is not coming kuna wanawake wanakojoanga kwa kitanda sana wakati wanafanya mapenzi unapata amekunywa magwarana zake nyingi na kwa sababu mwanaume anataka akam
anataka kuona mwanamke amemwaga. Yeye mwanamke anaendelea kuma. Uyona hata ukamite kumbe ni mauma maingi katika blanda. You don't need to have susu, a lot of susu for you to come. Coming haikuangi susu. Coming kuna kitu inatokanga hapo ukiwa mwanamke. Na ila chauma niwe wa thiumwa ukacha ila nasia mundu muka aile kuiwa akacha. Wailo ya mundu muka waku aka lekia keluka ukethana kunthini kaka umoka kona nekwika bita ona kanaka kapito mwende ukeona mundu mukani watu ikanomo uketie muno ni watu ikanomo so mundu mukoloto utabika climax with ya ati wa bado wite na au mela meka quick sex kana quickies. Let me tell you what you do to your wife or your girlfriend. Ila when you become a quickie man, you go and yani unakuwa hata ufanyi bibi yako floor job, wewe unaingia tu unamaliza. Ukimaliza bibi yako anakuangani kama kuna mtu alikuwa anamdhombodha ndio sasa amekuwa ready. Bibi anakuwa ready. Sasa bibi akishakuwa ready wewe una nguvu. Umelala umengorota. Bibi amekuwa ready. That is why unaona wanafanya kazi wa nyumbani, driver anaendewa na bibi because bibi ako on. Asante. Bado mwakuliza sini ndunuza bangi. Ni wako mtavyobo wa mulambano. Ongea kazi ati. Ajasina namuona newe nonga makunga manenda. Mutwae. Na mbesa kana no kuunga makwikuoka. Unongelisha bigi white. So my message ningo mazongewe. Ketho na thina. Kwa ongea mo. Moto ati Jose chota wizo kinengane neza. Niwe simasi no either wisi ukinengane but utena mundu wa unenga takwa ni public figure umundu nganenga mundu chona Facebook ine kinengane so neither very careful kabanga nengane yatu kwikunengane kindu kiu ketha yani twasekana mundu la wendete kindu ndetha anacho ulota chendete waninda kitali ndukambilo thingithwa muno ko ninabitha wa uthingithwa lakini ndina mundu but ndina thina ni kwithwa atina mundu ithukize ku adamana na madam 2020 application by the way thank you kwa allow ndoto ateni kama mbotambo wa maana ndo mona ndizinga liko ya kwa kuinamia na Paul Ngoi wa Musalala seja sina zani shida mbatu weza kuikwata atakela wyo solo na ni sindoko za miaka 35 obanogozo kwatana na bobo kaini mutabye kindu kimwe sex yuko na kindu kimwe nye mwene ninye nambio decide nambe kwea mwana nambie kwasia nambia mutonuka na nambio lika katika sex na ndi mutwae ningwa amedho na ndiulwa ni kwina na ndiulwa ni kumantha mbesa undu mwe wangi tuma town kanangi ka fashion tangwa ithinekete Justina Designs Empire to design yangwa cia aume na twika ngwa cia occasions ta harusi anniversary doari na ngatuma ngwa ona cia kuthi kanisa ni cia praise and worship nitutuma ngwa cia askalima watchman na itutuma angwa cia ma companies taisi ya airport nini thitu wengine watenda na ndo ingi ngatuma ma uniform ona ma supermarket kwa u wetha ndo enda ngwa ona kethani ya event kana ya kuthi kanisani ngwa yendaia mostly nye ngwa cia kwa mbingi si that decent dressing na suti cia uthukuma wobisi uthukumi wobisi wonde nitukuna suti nitutuma cia ka suti cia skati suti cia aume nitutuma suti cia kasi ameputo netotuma kwa uwenda ngwa yoyote katika Justina Designs no umekwata tunenge namba yako ya simu Justina 0729 ila ile twakuna kwa namba ila mailongo ni akana oyumuika kuneno ndo 27 kitayo mbandikia message nikana asio kasimone yakwa with no niki hata no nimukunie back nimikunie andu on the simu alama nguniye kwa nduka ngunie ndo ni radio ni nenda uandike namba ino bandu kana uandike osimone yaku 0729 52 49 96 0729 52 49 96 ando madhia nina mukulia mu subscribe YouTube channel yakwa ni YouTube ta Justina sio kaona nina mukulia mu mbende ni kwithwa ni ilio na ni tha mutai tinye nenda kunena sindu cia wendo ni tawa ni radios na ngetwa ni TV na ngaino nengete platforms bika diaspora ona USA kana Canada ukewe kana ni nguthinga taandu na
mitwano mingi ni voete kuma tuambia kwika programs ya sex na communication nundu bate sex na good communication ona we are obisi uikunwa nesa ni your husband ila kwina muthokoano wa musi ona siana performance ni yenda anthi so sex inachangia pakubwa ama marriage inachangia pakubwa kwa kusimamisha kazi za ofisi kusimamisha biashara zetu ili bibi asiende na stress kazini lazima sex ikue kipaumbele yani to relax na ningwenda mama nani located ba wasia kwa tutumia in case you are not able to get my number get it in my Facebook page Facebook page yangu ni Justina Syokau 2020 in my bio hapo kwa introduction utaona namba yangu hapo ama unaweza niandikia text message I'll be going through the text message in my Facebook and I'll be able to come back to you kedha wenda ngwa yoyote please munenge we akamba maitu nikanani the next level ni mwana na ndena thina kindu kingi ngwendo mutavia location ya business ya kwa ye Imenti House paya Imenti ba Nairobi town ala muka Kimanthi House opposite be bandu beta wa Imenti kana we NTV wona bandu beta wa Kimanthi House kana Sarova Stanley wakinalilia uko ka Imenti House wabika Imenti House ni wona hotel munene wita wa Azuri Hotel weba u Azuri nyene nengetwe nyumbani Azuri Stalls Azuri Stalls room number A13 Azuri wali kabu Azuri Hotel onoka kulie sitwa yakwa kanoka kulie stall ya Justina balotumia neba no utabwe kwa I'm a big designer in Nairobi God amekuwa mwaminifu na niongozete katika fashion and design hapa Nairobi God bless you as you come and promote me na ende yaikuithukisia kibende kinundu kithethe temisi mingi nyene nikithukia sani kwithwa nikindungi te banene na kikatuma feelings yakwa yisioka kuma ila na mbiye Kosia imbo feelings niwe se feelings yakwa sia isia ndiye nundu wai nye umunde nesila sia undu ndo no make mbesa feelings ya ndiye mbesani undu to no somethia mwana undu to na kuwa numba sindu ila unid utie house girl na muziki balodi kuina ndililikana nundu nebikale itinga mukatene na muka by the way saa 10 nikana withie nina sungia message sionde sia muthenya katombo kunigila mautumani ba ambao kwaje feelings ba uwe feelings yakwa isi sioke tandu moke mando mundu ulawi na mbesa niendo toa waita jiri kindu chambe akamba maitu ya ndoko ndo yo ambeyo manza na mundu ndo toa mundu na sio ready nienda mundu ina mbesa nundu nditonda na mundu tena sio yu Grace ndina ya kumesia ndina umesio nienda mundu tonda na uya wake tandani na nundu uya wake tandani nini wendete ndikwenda kunungia watnikuyo ndawo ila mwene nienda ukethia ndi uka topic teno nini chapetwe ngalala ukethia magi kuia kazi ya ongea kizungu tuelewe sisi wote so ni shabiki mama itu Paul kisuga akule kana we mutwae ndi mutwae nye mwene aze matabe wa mutwae miaka ivana na mutwae 2012 na nabukusiwe 2013 nundu mutwano wakwa walikilwe ni nya mwanake na mwanake ethiwe violent na etha na mipango ya kando mingi yani ai muhimi munene ai muhimi wa miunda mingi na mwema nina no na imani yaswa na ngomisia nundu nayo ndia na ngomisia ngibuwa lakini beo muthanovika uke ayoga taana itenga isiathina mavinda simokoni maku nanetele tuna kwani kone na inanga ya mutwano ni wakwa wathi usunetele mutwano wako boy lakini unyai wa template onemwe ya kuboa lakini ndibanza ndio kiwanzani na ndinewe kibe no kumbenda kana ndo nayo kibe newe jozo gwilo la live kibe live imzisi yaona ni crush wakwa Magilena akazenda msita sina sio kanga ngaini ukwika amen benzi yeye akeni kwenda mwana wake wetimwa yenda mundu wewe nyumbani tikuthima kitenge ngana ya milongo ya mbua agaseja sina ukamwangu kwa or 30 minutes yani Wilba Fozikedi akasa namba ya simu Justina nogwithwa ainengane sawa Grace ndanu kimanziwe asante zia kunituza baadaye mutashi akaze mukunire sindu nesa mukuleka nabe ya munyambo munyambo ni chao ni style I think lawa weto Lwangiti style okay Ukwe munyambo style wa Christina kazendo mama yesa ni maila unena kana maila either mabindeti we andu maila either mayegana nenge nani wabika bawi yata kwanza maila wabika climax muite imwe lakini ketha mwina siana nomba sex ya noise yumwe nomba
pala mwina siana umyai sex ya noise. Sex noisy. It is very bad when you have children because you will disturb those children. And some of them they come. Makoka wisi ya kwa Mungu wana. Mutwano wako ya ile kwitha when a sex noisy when you have the children in the house na mea work. Lakini mwenda kwitha na sex which is noisy and you are married, you can get a house, you go to Mombasa, you go to Dubai. Kana katao ni ukalake bakupe mukadhimo kakuna sindu nesa. Uketha mwali twe kwalwa onge ali twe kwalwa. Uketha nipe nela communication. Lakini ona uketha wasiana siye nyumba. Itha oimwia, oh my God. Ni wite nesa. Kuna ba. Yes. Lika. Umanga. Dua. Ngwateba. Yani wae mota bya mueme wala wa ilo kwato wea kata bwanu. Masi mbaba ulawi mwamu baba ulawi utoa I swear kukamuza mbaba Masi jasina kausome we are also I let it our science Nemutai Nimu kwena ngutoa ngu niesi moja sina siyo kao Winambesa Akatuma namba yake Simuna kasi nienda mundu utonya Unenga Oh my God Ona atawisawa Aki jasina bundu na ofa makoga neo namba ya simu Aki jasina no nenga namba ya simu Aki jasina no nenga mundu waka Yeah Lizini waka jasina kufiti bana Mkunite sinu nesa asande sana Huyu madamu ni fire in guiding and counseling Emi ya kimingi Ni kwata ingini matereka Asani ya mwonekani onagia kwa temume Amen Na ikwate muzungu ya mungatho kukunga mutabi Okay na kwate muzungu ya mungatho kukunga Ni ngutabi ya Oni jama Weka nesa Nienda mundu aitwe winbesa winandola Mundu zwe nandola Asina wina mundu we Ntina mundu Masi uliza madam 2020 kama anaweza tamani Jina kama gani? Kama anaweza tamani jina kwa unaweza nikanatu kuelewe Nimekwati tunesema sini Paula Silo kana kuma Makindo na wakilisha hawa Mam Joyce wa Yua Daddy Tom Silo menga likosia Nthia huyo mwanamke ni moto sana Thank you Benja Vibes Alexis Bazua kasaja sina wina mundu Ukuna sindu nesa ndina mundu ukuna sindu nesa nithitwe niweka na kiti ya mbo decide kwikala niweka ingi mona no mbwembwe na mbio decide kwikala niweka lakini oyu nundu juni nevikie na kwina mbebo nina isiene bingu ye mwanya wa anybody ulokwendo ndwa application siuke niwese sioka lakini ngai block nikwithiwa application nimwe yinda ya mundu ukatu straight nwendo kutwa ndinduka wenda kundwa uka in a good way uka ndukane utumengua nikuonayo baundukane uitumongua wiso ungule sio kaoni wesengwenda kiuke kalikane sana okethia ni laisi kunena na kwani kwitha we my customer kwitha mundu aulikite mbumbu kana wambo sponsor wa thiumwe umbie sio kaunti endo kutwa studio umbie sio kauenda leuweba ndia utumiombesa uweka mwana leu we uketha utatethia kalake nyumba no tethia kaku kwa unye umunde ndienda mundu ute supportive if a man wants me he needs to help his game he needs also to be a man be a man to approach me so nye ndio lea kutwawa nienda mundu ume we on authority over me and somebody who is loving somebody we can invest with ndio wese ninetesa miunda ninithitwa abazanda wa Optiven company na oyuni abazanda katika Zero Hero company we are selling plots at 50,000 in Malindi so enda katika Facebook yangu uone Zero Hero na utaona mashamba yao iko Malindi na wanauza na 50,000 cash so hiyo ni one of the companies I'm hyping na alamu ina advertisement na nukwenda ni hype your advertisement I do advertisement very well I can voice for you and also I can do a music for you na ketha we mwanasiasa na we baunu mbitukiese wenda kibila cha governor kwanza ni engineer Frank mulekia ni mwanasiasa wako ya mwingi kana ni Kitwiba kita wa Kitwiba mulekia dito one of my supporters big supporters by the way na ethe wake ni my fan na inya wake ni fan wakwa muno na andu motu ini kwa ni mafans makwa eta wa engineer mulekia wakuma ba yake Kitwi na no kwenda MP kwa hiyo andu mu support one of my fan mulekia dito I support my music by the way when I used to do WhatsApp
ila vinda ya 2019 no kaba radio ni ngamwe mashambiki mani support mulekethe to one of my biggest support. God bless you so much. Even in Facebook and share peer posters. God bless you so much. And also andwala mwibu mumbithukisie tafadhali mwa subscribe pia lilikana ita musanini mwa ilo muyo kiwo kana mukoka umukeka hata mukanenga event nenge event ni kanani mwana ni na amani mase mbite si event tafadhali sawa na umbite si ando masi yasa ni maine wadhi tafadhali aya tu support ya nene na event yuko na kwa MC wa na wewe mwana siasa no tuthikiseni wenda wadhi mwana siasa lo kwenda wadhi wa campaign alilikane Justina sio kao madam 2020 ni wewe init 2022 nitakuwa kiongozi 2022 nitakuwa namba 1 2022 wanataka kunipanga lakini mimi sipangwingwi kedhanu kwenda wadhi wa kikamba wako kuna siasa 0729 52 49 96 0729 52 49 96 ngunie namba ya simu isu kana uni book ningu ko visini na toyewa na nanzia ya laisi na ningu kukuini ya wadhi wa siasa na ningu kukunia road show. Asante akulite Justina weni moto ni kwa tesuni tunasoma tusungeye basi we moto lambe moto aki sisi okay inbox tunene ni wangu ndiye na bituka na masene motwano masene otwaitwe Justina you're a good motivator, don't listen to the negatives, be yourself. Amen. Usiwe tawajeni moteti na nimependa tu vile na kusupport nondo ukaingia kama hii support na thank you Julia kaza tuiva mwe Paul Kisugi akulite Justina kosome wewe usiwe yetu nesa Justina waende school ya mapenzi mama kwa nimende ani alezione sayilo ndo mundu ilo kwata mundu wake mundu ilo kwati ya mundu nesa ukana muti ukabika balawa ilo gena zimu rembo usuna kwa ni bau gadgets arena sito erikireka lena timo dia kasi alafu masini na ikulio yodema chano mbaka nondo siungame ti lazima sikaungama nundu kuyaka nondo siongiwe siana siabaluka sia makuungama ndukone mundu mukatotoketie akamwe imoka sio kethia mambi ya kuambu kwa hiyo ona mundu muka wa kuambio mukwatanga baka greatness yani uketha mundu ume wa kuthingithio mboso esunesa ute umeomesia wona mundu muka wa kwa yeyo imukuna muti kila kitu ma mundu muka wa kwa ta receive kindu kinesa ni kwithi wawe mwene mukuna muti nesa yani ndu mu prepare to prepare iveti situ sie kona tatio nena sindu tabia ndoku iveti analog sio lilwe kana isi ilo prepare ume mo sai ile kuonga sindu hii iveti simane kana ume ni mama nie sindu hii sai leongwa nundu wa ema umonga no kuongwa ni wa ileonga mweme kindu chu andu me the message